Yo abrada bi wo ba se Osu Homowo e ba fi fo na gba ko ope o ba se ajo ate Osu ni ami ni si ami wo se ke ofo elo ope o ba na ke ni bi yano e bi eni fo na pa wo gbe ke bi ase gbe ke bi pi lebe ni afio popo aha ni aho ngbewonu ke bi ni ekomeyo ke o ba na wa na ke si wo ma mi ekome egbele bi ni afio popo na ni bigger be pile no one afiole neke ejage dole ni ba je nu emi ni baba ibabe ma sha ni akawo mi ibabe ni ba efefo ni efemo mi ni bi pi akafio muchuru enwo mi ke ekoko me ni akafoto babi egbe ni won pede ni ashama obana ke ashama ye bi shi mana sha ko ope mana sha bi ana oblaye ke ni bi ame kase bi na ashama age yemi e ke yemi e se ko yemi emi amepe do no oblaye nkase bi ni ashama oba fo ko pe oblaye bibi ko be ye bi ni ame kase bi ni ashama obana ke si aba kase yemi e che yemi e ba shi ame shi sana mo ame kase nko ufuyo bana kasi trialano ni tani ta eba fi fo ni ke oye lo so na eba fi fo wo ma mi mesa wo ye bi ni wo ke me fi o ba gbasale ni wo bi ame akasi me ke ni bi le te ibale te ni te afiola te iye wo mo ni mani Blema TV no yo nekeli bi na ni wo fi oni ko afro sabolai alo ni bi ko ko me mini ha ni na ka ni bi anu afi oni ya ni bi ni e fi o wo mo kan no me fe be mi be amo sabolai into no shini bi no mi kra aka fi o pekle ni enwo ablada bi ka ti o kra wo ye bi ajo ate ni wo ke mesa bagbasale lo anemi duo mo si ni ona ke si wo ke me pi ba fe ni bi wo ma mi me ko me sha ma e bi ni ma sha efi o me ko ma ke si ma sha loko keke si inye nekeni ne te efemo ni bra mo yo te ni bra mo ke bi aba agbra ble ju na aba kote bra fa ni da kwa nyemo ni do mo de ju fo ne na wo ni ka ti ni kwa ka da ke hin ni no mi ka ka futu ni ka sha e bi ka sha sa ne fe ku ni ya ke fete ka ho e bi o be agbene bo wo te agbene ona yo mo egbra mi eto wo yomo egbra mi to ni sanasa ni efojo gba dani anye ahu si mita matima be ko obraye ko be bi e ka okwe wonu ami ni oba kwe ko chile ni awu ke joko o bara ga si afiye ni eje ni aya fi efolo si aya fi ni lo ke ni bi abrada bi adrata wo Osu ni wo Osu Osi ani ke ni owo wu ekome ni wo ke ni fi ni baba wo ke fe baba nyegbe no Blema TV no oyo ingbaji ni kwansa wo ke nye ba yin ka si de ni abagbe itumo na to no manye abrao ekume ha ni abanya meta tuzia no suneke college na ke on bani adorant ameko ni abanya na da rose na shi ka ka ko wona ko ga na ka pe ya no wana onya no wana ro na jino ko ni e ba be na ka ni ya ti den ni slash fan yo ko ko na bi e ka ka ni ko mo de ni
Abladabi what's Osu ni ami Blema TV ogbo wo ni what's Osu apato aswa Osu lebi le wokenye echoni bi salu bi ni aho le keni bi fa woke Osu ayeni ni no to adumani jeje bana sanegba ni ba be fo na apako ba pono ni ana Osu ni fo na apa ngbaji ni kwansa ti o be kamini wokenu mu agbasani ni wo mo ni yo majejo aje chofie de ni ba bla to ebolo yo Osu Homowo ngene fe agenye le njenye ime mfa Homowo efe noko ni kachide shiji ke wo kwebo ni lege ila de ba chawo ojo le wo ni wonye woyi afi ebo ni kuwe wo susumo ko wo ake wo ba je ni woyi le no egba ko na mu eja ke wala jinu ni afu wala yin a ke wo ye wala what's afie wo ba ye lo jugba she apart from that kusu fe ni sa ke wo fi ni somo pe jinu ni e fi ake e aba no she what's afie wo ba shon lo jugba ni wo ba bia ke si uli wo ba Osu wa na ni bi ete no sa si wo ba bia ke si ani Osu gbeja no to kecho wo che ni owo ni ji ete no wo na ga numu sanu wakala agbasani si wo ba cho ono ni wakanumu agbasani wo ta wo bi akasi bibi sa e lo Osu ni eja lo mo ko ba ke totomo ni mini ni bi ami nyen chomo ni nyeke jade ne ke ni bi ne ni ete lo Osu o no na kan any acho na ko chu eja acho na kle go e tek amla lo ko yi no ni abafe ni bi ne sa ni abafe ni yemo ke ni ko bi akeshi e ba tek amla lo ko yi no na ke fe na ajaje e si ja ke je ni o fe politics se keje obani na ka fe ni ne sa ko nyo osa na kan ni ni ngbe de nyemo no wo ye wo de che wo na ke e ha no Osu enye ye yi ne ke gazette na ka hamuko na achele manchene e ya no Osu enye ye yi ya ke no mo ni tashine be mi ni eye manchene eye gazette ni sande ko be wo de che oba nyo bo akunta ke fe ni bi baba we Osu e ji mo ko ni wo yo na enu mo e 36 year mi yo le ba Osu manche ke 1984 ke wo ko ke ji lele ni 20 years fo nu mo na to njole ni 15 years ago no ni mo ko keke yi manchene ni na kan ni wo ba bia ke 20 years ago nu mo ho shimo e wo ni bi efite wo ni bi ni mene mo ni wo na mo ni bi yale amale na che ana ageshi ama me wa na afi ni hi ami to njola ba Osu wo ta to njole ni ba ni shele mo ke no ya baba yo nche mini yo mo Osu me ke gbe ke bi ni nje no Osu ni kecho ne ke wo pa ne no o ba wo gbe ke bi anga ke me ni make ame ni bi ko me fe mo e ja ke ko le sukun e a se shon mini nga yo ame yo no ni make ja ke nmecho ani won bo wo mo de ya ke wo ba enroll me wo various skill training me ni wo bi amenya me na no ko ni amechu including the teenage early birth young women ni wo kwa ke mi ni obanyi wo fe wo ha me won na ke wo yi enye lo ekumehu emumi wa aka mawa ni ne ke ni eye emu no mi no ni make eja ke wo bi emu we ameka jo aka ya fo ni to mi ni na mo kwa wa mi ni makwe e won fe ye nuku dabi shi ame mi ame yi emu ake
ke wo gbele na kan gbe ameka mai ba wo du chumo mi ni amechu ko ni mechu wa mo amena no ko na me fe na me ke kwa wa ame bi ke shia no you tell kan o chi no ake sakwa amake cho ama ke ji o ye mani o blayi go blanta ame fe ni negwe na agba ni no fa ke anybody teacher Osu anybody won ni kome ni Osu ko ba bo na tu kuku ni wo kesa ne ba atam wo fe wo ke shida ba nyumo ake wala fe wo no ni afiete ne ba ni na wo kema ke afine engomo fe mejo beni noko be no yin po no engo papa ni keji oboma mi to lo naboni gbeme na mi se ka ke bo akeshi ake ilaye ma mi o ba je nwale ni ka ke bo akeshi aya fishin aye shian e ba fe bo na pe akeshi shian afiyele nubo ne shika nwe wo he ake wo yi city e no te ba bale ten nu afile ngo papa money obemi na ye o be no o sho he ni o ba dia ke si ni bodi ni Osu ni pizza e Osu ni nyaka ni bi ewu ni kanto ana ni ne kwa ha blai ni Osu ni ifi aka ni kasemo school ya nyaka ni bi enwe ni leje ni ba bi o ba money ma bi abu ene wo yue ahun no eje ni he ke ha o sigbeni anwe wo alo ta frache gameke alonte din wo nwegbe ni alonte din e ba bote wote ni efite wo nibi ni ehani nibi ni wo susu he lobo ni wo tawo ko ni wo to ogbajian no e ba mi e ha wo chi wo bi ni wo yo ni wo na me nye wo fe wo yi ni sikun baba ta he ni achosi ogbeke bi ye me ni ba kase nu chumo me ni ba ya school e fi akeshi wo je sisipo wo smart school se ekome no he computers wo ha me eja ake nwene computer ni keji ni bi ete no jogba lo anwe wo gbe kun fi ake benene abana Osu different ye ga yo ni ko ba dia ke si me sambo wo twe fi ama ke si ni sene no awobu e fi wo ta me ko me no je ni sene no awomi afi nyonwe tanke no mo na je wo ta ni bullet o ni mo bia na ke si je ni sene awobu ni o ye je echi e ni che ka mo me no ko wo mo twe ke oye wala oye ni ifio me akeshi ni tashien ke ma ke je 29 December 1984 na womi ata sen wulu no ni sen kwami je no na he absent ai na get office ne aya wo ma je si no na womi he ni sana womi ntano ko bata ngene ni da frache ntoko akemie yako kojomo ko he ake ofe ne kan no wo pabo ni nyumodure mo gbele hun we ba gbe ko mi ni sen he ba kan ni ba ke moko aba taje si wo ju ke wo fon ke ko kutumbo e wo Osu nano ni esa ni na ni wo sole moji nyumo ba bo wo sole motoe koni e ka chekla ni alonte din de ba howote ni e na gbeme ko me ta frache jule tomo le
na afi no na afi o na me na akashi ayo le money yo sije money homo yele ni wa po pa ni obi efe nga aga wo fe obi lo Osu mu efe la ye ko blai no pa ke pe ke bi fe wo nga aga wo check oh ora don ke haneke sanene ni tashi di antone ke membo TV to lo membo radio to noni koji bule elaje Ghana onupa gbeye semo elaje Ghana ni kaji neke bene wokwe nu ba sa nu le akashime na onupa kokle ba yue sano le bono kle ba yue ha sije ko te school no le blofo yue mo wo o ba yue blofo by heart ko je mo kra po le akashi o je mo ne ko o je onupa o papa to pen fonyo ahin shi eje akai no wo bi ni ba won pa fai amena nyungbo gbeye semo amehin shin akashi ta frache mokofo ame ni mene fo ame mene bule ya me ni kana ma ba na akashi amene o won pa fai ni ame bomoden ni noni sana ame fe ni nyumbo ba jo ame ni ba gbele ame jo mo ni ka me te school amba kan se ni ke won shi wo se wo ba ya ke mi she ake wo ye me ni ba ko wo se no su ba ye yin e cha ma nya ba Popo